kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, di ka moten malmalpas amangan friendship. Amom, Altea. Nag-sweet na talaga ni Rico kanya. Kasanumat ana ibagam ti kasta friend. When taam mo na ti agap date no kasta nga da papanan na. Saan la ang aday ta, friend? Kanayon pa nga agay love you kanya. Day talaaw? Saan na amin alalaki kat kaski ni Rico anya? Ay na friend, tapno ibagakken ka. Saan nga amin aswait kat matinaw. Sa bali ni Rico, Altea. Si kakit di ma? Kita, ada man ng ti-send na aladawan na. Ada pa'y I love you na. Para picture laang, sweet adagusan. Anda pa pananamikan ni Anton ita, nanang. Ay nawaw. Sa dino manan, Rico anak ko. Mapan kami man makidjaming. Kasangay kami timay sa agayami. Kaya't napagsasaritaan mi nga out of town kami. Anya, imbiskit di nga trabaho ka. Makipurdi akto ano may busan ti kwartak. Dapat mo't bas si tarabati. Kastala ka na yun, Enrico. Awan ti planom iti biyag mo. Awan kayam. No umay tinobyak di ti balay. Iba gayo nga da napatag na si Kaswa kay Manila. Kairaman nakpayan iti kalukwam. Basta. Arami din yung latan ti ipaparamid ko. Tapno awan parikot, nanang. Ay nawaw. Nakasagana ka din, pare Rico. Itay-pay pare ang taon. Ala, agurumbat na karoon na. Agur orayan lang iti gagayim tayo di sentro. Mabilang ta agap-day takpay tinobyak pare. Ay nawaw, nuapay ngamin na di mo'y naramin day ta itay. Umiisem ka pare, ta ag-selfie ta. Tapno adam ay send ko kenkwana. Sika ngamin timbagak akadwak. Anya, di mo ibaga anagulbud ka manan itinobiam. Kapilita na pare. Nibagak ang birthday celebration ti papananta, sigurado nga ado ti saludsod na. Anya nga ron, ti imbagam kenkwana. Siyempre, imbagak nga na napatag nga lakad tayo di Manila. Nagringatan di kasta pare. Di ka kadi mananagan pare. Saan ka amay raman? Tamok ti aramidat. Ala, umisam ka na. Tapno, gwapo tayo ti picture nga send ko kenkwana. Cellphone mo manantig igamam, pare Rico. Agap-day tap nga muna itinobyak, pare. Narigatan. Luapay ngamin, hindi mo yung bagatipod no kay Juana. Ay nawaw, saan nga roda mabalin, pare? Kasano nga roda ma-enjoy mo ti outing trail? O kasta nga adda pang panunutan. Sige ba? Pare, among matinobyak, straight to na jay. Wala. Saan ba ta nasayaan? Nagulbud ka, pare. Dito ka pa lang, pare, ha? Ag-video call kami ka, no? Ag-subliak pa iti silid tayo. No, maamuan ni Tessa dahi nga raramidem. Sigurado nga agungat na dyan. Kung di-update ka kenkwana nga inuulpod matgayam amin. Psst, tangiwat mo, pare. Ang mga nadamakang katipulong na kenkwana. Kumusta ka, Enrico? Nasaya at latamat Tessa. Sika nga eh.
Kumusta ti trabaho? Nasaya at mat. Kumusta nga itinlakad mo dita Manila? Saan tayo Jordan Alpas? Ituloy mi ka ni Anton inton bigat. Nakitam ka rin, nag-insent ko, aladawan bikan ka. Wen, nakita. Saan mat amasapol nga ag-send ka iti picture yo? Adamat pa nagtalag ko kan ka. May mayat lot tamot naging sendak iti picture tapno makitam. Okay, sikat ti makaam mo. Ngala, agpakadak nga rodan, tadapay napatig nga ramitan mi. Okay, agananad ka dita ah. I love you, Tessa. I love you too. Ay, sus. Mayat man ang tiisam ti best friend ko ah. Wan tanag-update man ng tinobyo. Sweet at talaga sika. Pudno nga tamat lang, dagit ibagbaga na ken ka? Iti anya kumaga po nga gulbod kanya, Althea friend. Kita amday to aladawan friend. Ha? Kaipopos lang ti may sa kadagiti gayam na itay. Adapay ti kadwa na babae. Ang mga no throwback picture laang data, friend. 2 hours ago mat. Amangan mat no outing tinapananda. Saan apod no nga adain lakad da iti Manila? Saan mat siguro? Ay na friend, ita apanawan, uso ti kasta. Sweet da. Amuda ti ag-update, ngam agul-ulbud da mat gayam. Iso asika, di ka agpalpalo ko friend. Anya nga minan tinagan ti kasinsin ni Rema, akadwa na pare Anton. Ni Hana? Hana ka di tinagan na pare. Napintas kan sexy si ka. Ay nawaw, di ka kararamin pare. Kat po naman, sapay nagpudaw. Ay na pare Rico, at danubya mon. Di bali anta, di nang tumamuan pare. Anya, ulbudam lang aruden, lukwampay. Saan ko matalukwen, pare? Anya nga ron ti kayat mo asaway, nayunam lahat. Oh, naalam pare. Agsadling ka man pare, hintun kuan mamuan ni Tessa. Hindi na mamuan, no di may bagakin kuan na pare. Ah, iyam amunak man ket di ti daji apapae. Si kapay lang, ba't nga danubya na ti kasta pare? Ay nawaw. Bigbigatan ang nakaisam ka dita friend. Asino mat nga mintisaan amaragsakan iti nobyo akas ni Rico, friend. Kita nag-update manan. Nan, kita akman? Oh, aday ta. Gwapo, saan ka di? Aguray ka. Familiar kanyak ti background ah. Ha? Anyat kayat mo asawan, friend? Aywan, malagip kon. Saan mo't nga iji Manila dayta, friend? Ha? Saan a Manila dayta, kunak? Anya nga rod? Kat no iji La Union dayta, friend. Amangan mo't no iji La Union gayam tinapanandari ko, kat nagulbud lang ken ka. Anya? Kaano pa'y ang nagbalin a Manila ti La Union? No kasta? Nagulbod gayam ni Rico kanyak? Sana pudno nga ije Manila tinapananda? Nalabit akasta, friend. Agtugaw ka pa, ite, sa balasang kaw. Agyaman nak, Antikora. Ay, anya nga minan ti masapul mo, balasang kaw. Saludsudat ko mano sa dino tinapanan ni Rico, Antikora. Di ko nadamot kanyak kat ag-update ka nuken ka. Saan na nga inbagaken ka? Manila ka no tinapananda ka ni Anton. Tada napatag nga si kaswanda. Ngam, kalpasan ang makitak dagi je post dagi tigagayam na. At apak nga mga no nagulbod ki anak yu kanyak, anti. Kwa, ibagayo ko matipod no kanyak, Antikora. Ang mga nululbudan nakgayam ni Rico. Ay, ibaga akong tipod no ken ka. Tauray siyak. Jak mat kanunungan ti kasta nga aramidan ti anak ko. Jak magustuhan ti panagululbod na. Ha? Anya ti kayat ti asawan, anti? Saan nga ije Manila tinapananda? Ije La Union, balasang kaw. Anya?
Ada ka no outing da, takasangay tigayam da. Anya? Ukat, kumusta nga'y tinapanam, Tessa, my friend? Amom friend, masurunak iti nobyok. Ay nawaw, apay mo't friend? Naglaing nga agulbod ti loko. Kundi update kanyak, ulbod mat gayam. Husto ti amom friend. Ejay laon yun tinapananda. Saan nga ejay Manila? Kunak tumat, friend. Uto-uto ak tumat ngamin. Saan ka di ngayon bagakin ka? Asaan aga puta ka na yun nga ag-update tinobyom kat matinumat? Agsaga na day dyan ari ko into nagawid. Agasam man day tapa ng lukluko na kanyak. Isu nga rod ajak pa'y kaya ti makirelasyon taado ti kas ka ni Rico. Kundi update ngam inuulbud mat. Ay nawaw. Nirikon samot day ta nagchat ken ka, friend. Iso talaga friend. Adamanan update na. Nagisend pa iti picture. Jakon replyan. Oho, kun kunamla ang mananday ta, friend. Inton madamdama, okay kayo manan. Anya laang mat ngamin dya ibaga na kanyak tipod no. Narigat aya day jay. Mabutang siguro ano, di mo palubusan, friend. Lukas tamat laang nga ululbudan na. Saan lat ako man ngagap update Kunak no sweet kanyak. Ngam, kaslasaan mat gayam friend. Ay na, marurudak talaga iti kakasta klasin ti tao. Nasaya at tanagawid kan, Rico. Amo yun na nang adda na amok a sexy kan napintas iti outing mi. Ha natinagan na nanang. Ay dawaw, agsardeng ka man si Rico. At dan nobyam, gamkasta pa'y laang ti ka panunutam. Di bali ta saan kami pa yung mata nagkalay sa kentesa? Imay ni Tessa dito'y balay idi na minsan nga aldaw. Anya ti may naimbaga? Sinaludsod na ka. Okay, inarami jo kalimot lang, tibilin ko kada kayo nanang. Imbaga kon, tipudnukin kwa na. Anya? Ay, uray kay mata nanang. Useless, ti update mo kan kwa na, ta inuulbod mo amin. Kas jay ay ati ag-update iti nobya. Agyaman ket diya, ta amok ti ag-update. Sana kasi ti daduma dita. Ay nawaw, no inuulbod mo't laang nga update. Uray saanan, anak ko. Itaman pa'y adi mo sungbatan ti awag tinobyom, friend. Confirm, friend. Ay nawaw, anya ti confirm? Ulpod day dya, Rico. Nakasaritak ti gayam na itay. Agasam ngay, tada kanupay na kurso na daan na iti outing da. No kasta, outing tinapananda, friend. Ay, talaga nga inuulbod ti update day dya tao. Kasano nga inuumay dito'y boarding house ta? Umay ta-i-break kumatlangan. Ne, saan kayo pa'y nagsarita, friend? Awanan ti rumba nga pagsaritaan mi, friend. Kundi update, ulbod mat gayam. Ita, mamatikan kanyak, friend. Saan ngamin nga amin nga agap update kat matino? Jeda duma, inuulbod. Ay na, talaga nga agburak ti darak. Sapa ipanpanakil ko as sweet day jay Rico. Apay akas ta tilang nga, Rico. Saan mo't ngaminan nga reply ni Tessa kanyak nanang. Nauma siguro kan na Ay nawaw, sana mabalin na nanang. Ulbod kan tuma nga men. Anyang ruptira midak. Isaganam tabagim tamangan no i-break na kan. Anya ti kunam kanyak idi na minsan. Di balay ta saan kay pa'y matalagkalay sa akin ni Tessa. Ita, mabuting ka nga i-break na ka. May law anak lang ang isawang itikasta nanang. Diyak mat mababalaw ti nobyam. Tano siyak ti ada iti posisyon na. No siyak ti ululbudam, ay talaga nga i-break ka mat. Mapana kita itayan na. Nas ka na makasaritak ni Tessa. Wen no kayat na ti sumangukin ka. No saan nga'y?
Nasayat matay may kariko. Adda kayat ko nga ibagakan ka iti personal. Anya day ta, Tessa? Breaktan. Anya? Breaktan ko na. Jakon kayat makita ti panagruprupam. Di kan umay ditoy. Nalawag ka di? Awan mo't dakas nga naramid ko Tagin di mo ka pailaang. Jak kayat ti kasta a klasin ti lalaki. Kundi update ngam ulbod mat gayam. Tapno ibagakan ka. Saan ko akasapulan ti update ti maysa nga ulbod? Pangasim ka di, Tessa. Ipagarup ko aswerte akin ka. Takanayon nga ag-update ka kanyak. Jak pulos pagarup ama aramid mo ti kasjay kanyak. Ammo kon amin akalukwam. Anya tiyar arambilem di tibalay paririkaw. Ala, da agro nga abkamutan pare. Apay, may samartang kaman. Anya tinapasamak. Pare, implik na ko ni Tessa. Deserve mo, pare. Ay nawaw, kasalasan tamat nga agayam, hindi kasta panagsasaong pare Anton. Agayam ta. Yung sana kaya ta sa wanday ta, akanunungak na iti kalukwam. Tsaka po pare, masaksak ta naklaunay. Ano sama, tabason mo matlayang no apaya masaksaktan ka ita, nagadun tumit akalukwam. Saan nga may napagay-ayaman na iti babae? Naitangarot ti bindot ko pare. Kanawan serserbi na nga ag-update ka, no inuulbud matlaang. Pare, tapno ibagakan ka. Sana kasapulan na iti babae ti update ti maysa nga ulbod. Ay nawaw! Di ka agulbod kadagiti tao ang napatagken ka. Tanong maamwanda, gumura da talaga ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mangdadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa di naman nga tan tinagturturugan dayjay ahwaning. Naturog siguro man ang iti inuman. Iso asaan ang nagawid iti rabi. Auntie Vivian. Auntie. Ay nawaw. Apay ka di, David ka na kan. Nyangkel Juaning. Apay ni Uncle Mau. Nakaturog iti igit ti kalsada gapo iti bartek na, auntie. Naimbaga, ta saan ang natuluyan. At na nakakita ken ko na, iso ngayon tulod da adagos iti klinik. Natuluyan. Isumat ti kunada. Anyat na pasamak aya. Basta nakita da kano iti igit ti kalsada. Kadwa anak mga ruganakan. Kaya't ko makita ni Uncle Mau. Kumusta nga Auntie Vivian? Nakapagsarita kayo kadi kanya Uncle Juaning? Ay, saan nga rod kanakan?
Di namat song batan dagiti sa ludsod ko. Amangan mo't no. Ay nawa, di ka man agpanunot iti negatibo ka anakan. Mapan mo ki di alaan ti gamit ni uncle mo, taagawid tayo inton madamdama. Kasano ngayon tay, no tigayam ulo ni Uncle Juaning kinapiktaran. Kat agmauyong mutan. Iso asaan na kayo asungsungsbatan. Aguray day ta nga uncle mo. Makaawid tayo lang, talaga pagsasawak day ta. Talaga anak tangken ti ulo day ta tao. Naimbaglaan tanabiyag ka pa, si kawaneng. Oh, mangan ka. Mangan ka, tapno adda pamigsam amang dengeg, iti ibagakken ka. Ay nawaw, talaga ang makaungitan di bakit ka. Apay adi ka sumungbat. No di mo ka ba ilang timang isubaw, agnga nga ka, ta isubuan ka. Amo ka na niya tirumbang aramida, tapno sa anak ang masermonan. Narigatan ti kastaw. Sigurado makalawas man na sermon no ko ah. Na, sumungbat ka ah. Saan ka mat nga umal ka? Ay nawa. Di mo ibagang agmauyong kanwaneng. Agkatkatawa ka, katawa mat nakakatkatawa. Andak mat gaya man dito balay ka. Kebis pari ko nga. Nabatin sa mo di tinagay naman ba? Di nakman but-but nga na eh. Anya ti bagaman ti Vivian? Mabalin ka di asikapay laang timang bantay ka ni uncle mo kaanakan. Day talang ti paramid mo antay. Ay nawaw. Apay nga yan tay. Agkat-katawa mo't ni Uncle Juaning nga awan makagapaw. Daita nga ron ti parikot ko kaanakan. Kasano no agbagtit mo ni uncle mo. Amang ano ada na kay tugtugan na saan tay nga amo. Kasano kat agbarbartek lang ti ammo na antay. No di mngeg ko mga men, kat binawasan na ti panagbarbartek na, saan siguro akas ta tinapasamak ken kuana. Ang anya nga ron ti maramidan tayo kat nalpasay. Saan tayo nga ammo no anya ti husto na pasamak kanya angkay. Sika magayam bibian anak ko. Aya ti masapul mo. Ada parikot ko nanang. Ay nawaw. Anya dayta anak ko. Ay, agbagtit samatan nila kay kunanang. Kasano ba tanay bagam ti kasta anak ko? Agkat katawang agmay-may sa nanang. Anya, gapoy ti kaiinom na. Nadadaol samatan ti utak na nanang. Ay sus, makapadanag ka mo anak ko. Dayta ti pudno nanang. No kasta kasarsaritak, saan mata sumungbat? Amangan no, adalaang naunag apang panunutan na anak ko. Agbalalakit din day jay nanang. Saanan anormal tikas jay ang mapaspasamak. Sa dino tinagapwa, Mari Bibian. Iti ayan ni nanang, maritonyang. Agmauyong san nila kay kumare. Ay nawaw. Kasanumat anay bagam nga agmauyong nila kay mo, Maray. Wan atag katkatawa amay may sana. No daduma, adapay kasarsarita na iti sirok ti mangga. Ay nawaw. Delikado daytan, Maray. Day tangarod ti pakadanagak, mare. Naimbag ko tadda ni David akadwami ija balay. Ati Vivian, ni Uncle Juaning. Ano ni uncle mo? Diyak mo't na nasiputan no sa dino tinagturungan na antay. Aggao aklaan ko may tikanan na. Ijag subliak iti salas, awan mo tan. Anya? Ay, agpakada akon marito niya. Nasken asapulan mi ti asawak. Adakaw. Ay, nawaw. Sa dino tinapnapanam si kawaneng? Eh, ataw ti indala kasi dahin tayo. Ilutom ta, mabisina ka. Nangalaam iti day ta manok. Awan mo ti tarakan tayo a manok? Ilutom kita ta mga tayo. Ay, nawaning. Nasken samot tan nga ipa-check up ka. Ipa-check up.
Ito nagapaw. Awan sakit ka, awan. Saanan anormal ti kastang aramida, ma? David! Awan ni David, napan na kasinapol. Saan pa'y nagsubli? Sa dino nga min tinapnapanam aya. Aglisi ka nga rodan. Siya kung timang ilodo, iti manok ninyawit ka. Ay na, agmauyong atalagan. Diyak mo't mabiro ka ni uncle. Simbang petan ni uncle mo kaanakan. Sa dino tinagnaan na, ante. Ay, jak mo. Iti malikudan ti balay tinagapuan na. Ada nga rod inyawid na amanok. Manok? Nangala namot nga iti manok, ante. Manok siguro ti kaaruba ah. Ay, ipa-check up mo ni uncle, ante. Awan ka no nga rod sakit na. Kasano no agkaro, kat dakas ton ti aramidan na. Nariga at no da maperwisya akalugaran tayo. Gapo iti kastangar aramidan ni uncle. Sikapay lang ti makaamukan ni uncle mo, David kaanakan. At David papanak. Apay nga yan, te. Nakabut-butang mag. Ay nawaw, anya ti pagbutngam. Kasano no dangranak ni uncle no awan kayo. San mat siguro. Mapanak lang ang agsaludsod no anya ti rumbang nga aramidan tayo. Magawaam nga rod aantay. Wan ka di. Bantayam anaimbag ni uncle mo, tama nga nurumuarto manan. Wanante, bantayak analaing tapno sana mapan iti solar ti karuba. Nakababain mag. No ipilit na ti rumuar, igalot mo kideng. Ay nawaw, amang ano sakti danugan na ante. Saan to ang mapasamak dayta? Ngamin, dakdakkel ka ngam ni uncle mo. Kabaalam at tenglen, no bilang laang. Kate, kumusta ti asawa ang bibian anak ko? Agmauyong san talaga nanang. Ay ka ipa-check up mo ada kusin sakbay nga kumaraw. Ada nga rod inyawid na amanok nanang. Manok, nangalaan na iti manok. Kaawam mo't ti manok atarakan niyo anak ko. Manok siguro ti kaaruba nanang. Inluto na pa'y nga rod. Apay matadi mo linapdan ngay anak ko. Mabutengak nga rod nanang. Sabali nga min ti panagkit-kita na kanyak. Kat, anya nga rodin ti plano mita. Anya nga tano iparihab ko nanang. Ipa-check up mo pa, tapno makasigurado tayo. Saan tayo mo't nga mo, no anya ti diferensya na anak ko. Nay, nagpartak ka na magna, David. Kasla adakam kamatam. Amangan ket din ulit mablabas ni Uncle Hualing dito ayan niyo, antito niyang. Awan mo tinakita, apay. Rimwar manen aya. Uwan nga rod ante. Jak manin ammo no sa dino tinagturungan na. Makaungat lakit din Auntie Vivian no kastilang. Ay nawaw. Saanen anasaya at tikas ta mapaspasama. Uwan nga rod ante. Agbutang to dagiti tao kan uncle ko ta agmauyong mutan. Ay, anyat na pasamakin ko na aya. Kalaat matlatan na nagkasta. Nangrugi man, di nakita da nakaturog iti igit ti kalsada. Plano pa nga rod niya antek a sermonan. Ngam saanan ang napasamak da ita. Tag mauyong mutan idinagawid kami. Amangan no adda ti bato ang nakaitugtugan na dita. Pilitam ni Antem ta ipacheck up yung laangan. Narigat ti kasta, David. Ni mathuaning ti sumungat. Kan ada binagkat na anak kasako. Anyangay nga taday chay. Nay, agturong pa yan dito ayan ko. Ay, nasgan naglamangak tapno saan na ka makita. Na, burasan na matang ti papaya iti paraangan me. Ay, sus, ang mga no ibusan nan. Pare Juaneng, mangibati ka kumamot iti bunga ti papaya tapno addamot maramanan me. Kasayam lang Sino ka? Na, talaga ka di asaan na ka mailasin, pare? Saan ka ngam-amaw? Sino kaya? Ay, nawaw. Agbagtitsan na talaga na ito a tao.
Sa dino ti ayan ni uncle mo, David kaanakan. Aday ti silidyo, ante. Kasangsangpet na itay. No kasta, rimwar manan? Wan, ante. Iso tinangyawid ka dagiti natangkan prutas nga day ti kusina. Ay nawaw, sa dino manan tinangalaan na. Tinakaw na ah. Anya? Isumat ti istorya dagiti kalugaran tayo ang nagdamaga kitay. Agraman papaya daan ti tunyang. Diyak lang nagsasawita ita amangan no siyak ti kabilan na. Ay, una yan ti kastoya mapaspasamak. Agbuteng pa yan nagitidad duma akabaranggayan tayo kenkwana, antay. Ipa-check up yung latan, antay. Sa dino ti papanam na naruseng. Ite ayan da, Vivian, tunyang. Ay na, ipa-check up yung arudan ni pare Juaneng. Wan, iso ti plano may. Ay, wan nasaysaya at pay. Ngamen, binuras na ti papaya iti paraangan me, di kalman. Anya? Lapdak kumangam, saan kun nga entuloy, ta mga nung makaungat, kat anyan tupay ti aramidan na kanyak. Sapay, kasla agbagtit at talaga, nana. Ay na, day tatiga na, na iti kaiinom na. Mga no adamot ti bato, ang nakaitugtugan na dita, nana. Day tangaraw tunyang. Uray siyak, madanaganak matan. Agbati ka manan dito'y balay, David kaanakan. Sa tino ti papanaman, te. Siyaklatan ti mapan. Dakayon ti agbate diti balay. Siya kunti mapan. Ay nawaw, nakabutbutan niya ang kalhuaning. Sa bali ti marang kita na kanya kitay. Isungarod, amapanak iti ayan da uncle mo, Gerald. Tamapan ko kasarita. Ano mabalin? Itulod tayo iji sentro. Ta ipa-check up tayo ni uncle mo. No kasta nga ron, igalot tayo niya angkal, antay. Amangan kit dinudyak maputan kat rumwarto manan. Ay, wun nga agpaisoan niya. Ang mga no aglibas man no awanak. Mapan mo nga ron alaan ti tali. Ta igalot ta. Ay, pangasim David. Sana mabalin ang kalhuaning. Ikatam ti tali iti imakan sakak. Saan nga ron da mabalin? Nasken amay pa-check up kayon. Saanak ba't nga agbagtay? Amoyo ka diti nararamid jo iti kalabas, uncle? Malagip yo ka diti manok? Nateng, ken prutas ti karuba anapan yo tinaktakaw? Saanak ba't nga min nga agbagtay? Drama lang dayjay kaanakan. Tapno saan nakasermonan yan time. Ken tapno nalakalang tagdiskitar iti naimas asidaan tayaw. No kasta, agin babagtit ka lang, uncle? Why? Di mo'y bagbagakan yan, Tim, Sikrito talaan. Sana mabalin, Nas ka na maamuan niya, Auntie Vivian, itamot lang. Sa tinong ay ti papalam ka, anakan. Ay, agsubli ka dito, oy! Naimbagtad da kayon, Lola Roseng. Da kayo pala ang timakaamukan ang kalwaneng. Sa dino ti papanam. Sumurutak ka niyan ti Vivian. Ay nawaw, saan ang mabalin Kasanaw no ikamat ni uncle mo ti bunang kanyak. Di kay madanagan, Lola. Saan apod nung agbagtit ni uncle ko? Agin-agin laeng. Anya? Agin babagtit. Tapno saan na sermonan niya, ante. Ken tapno maaramid na ti kay kayat na. Ay nagloko day tatao. Asino kay tikadwa ni uncle mo ije balay kaanakan? Anda ni Lola akadwana, ante. Napatag ti ibagak kada kayo, iso asimurutak. Ay nawaw, ibagamon no anya day ta kaanakan. Saan apod nung agbagtit niya, uncle? Anya, kat numadlaw ba't nga agmauyungan? Agin-agin laeng, tapno saan niyo asermonan. Ken tapno maaramid na ti kay kayat na, ante. Iso amis mo tinang ibagakan niya. Talaga amat dayjay at tao Saanan ang masapol nga ipa-check up tayo ni uncle. Tadrama na lagayam na jay.
Ano ako bakit ibatam? Kurang pa'y dayta. Ay, sorry nga minin, Nakababain ka, Waneng. Nakababain, ti kasta nga aramid mo. Amom ka de, aga po iti dayta, kat kabutang da ka, dagiti ka barangayan tayo. Part of the plan nga ron na niya, bakit? Di na ka din sermonan, Part of the plan, alaw, lawatom dita. Pang-aasim ang bakit, ibatan na ka. Ay, saan? Ipabalod ka talaga. Apay nga bakit? Masan ka kanikanyak, Asino ti mapanbubut-but ngan? Di ka lamabain ka dagiti ka aruba. Amok nga minasermonan nakisuan aramid ko di kasjay. Sa may sa adumot ti mayaw awid ko amakan di ti balay. Nangrugi idi agin babagtitak. Ay na, saan mo ka di amapresent na gitay, bakit? Di ka agsardang, Pangasim ka di, bakit? Di nagpaibalaw. Tulungan nak David. Bagkaton ta ni Uncle Mo, ta itulod ta di police station. Ijayan nga agpalawag, tiloko. Ay, nawaw! Nubagbagaan da ka, dumngag ka. Gaputa dayta, kat panangisakit daken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.